Shalom, menjuah-juah man banta krina setun, jumpa kita wari enda ibas jambur setunta. Ma tetap semangat kita setun makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Puji Tuhan. Kata di bata si jadi persingat man banta setun ibas wari sendahenda. Ibuat ibas Matius 6 ayat 10 siwah se-20a. Kubacakan bagian danina. Ola pepulung erta-erta idoni enda man bandu. Sebab erta-erta doni enda banci ipan nget-nget tembesin dingin itangko pinangko. Tapi pepulunglah erta-erta i surga. Sehijenda pengogenta, ope dengar kita ngerana terdauhan karena kata di batenda, mari ras kita ertoto. Bujur o Tuhan di bata, ibas kesempatan si berekendu man kami setun, igejapkan kami kekelengendu, la pernah erleka empak kami, sewari endah. Bujur o Tuhan, pasu-pasu pe kami tole, gelah kami pe tetap banci jadi pasu-pasu manturang rasnina kami sideban. Tambahi pe kepentaran ras kebeluhan man kami, maka ngasuk kami ngangkai, bagai pe makaikan katandu sintisi nari i orati kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit kuan-kuan karo nina taren ngayak-ngayak siman tadingenken piah tading siman ayaken. Enda artina maka lit kala sindarami entah seribintuas ibas ndarami sura-surana tapi sura-surane situhuna labo banci pagi tetap ras iya. Ai makandai ikatakan ibas ogen tandai aula pepulung erta-erta idonyenda man bandu nina. Sebab kai erta-erta donyenda erta-erta silaya banci kekal. Erta-erta si banci ipan ngenget. Si banci tembesin dan ras banci itangko pinangko. Jadi lalit kekal ije. Ras enda las ada jaminan maka artai banci tetap ras kita. Erta-erta si bagenda me erta-erta si mantadingenken. Erta-erta si labo jadi pilihan nomor sada di tengah-tengah kegelunta. Tapi ninandai maka kita harus pepulung erta-erta i surga sila banci bene, sila banci panget-nget, rasila banci tembesin. Sila banci pe itangko pinangko. Artinya erta-erta sebagai erta-erta si kekal sifatna. Tapi senina restoran setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perdalanan kegeluhan. Ngo ndekah menda kata di batenda seh man kita setun. Tapi tetap dengan labo artina silaksanakan tuhu i tengah-tengah kegelunta. Lidang antara setun entah pe krina trasinata sideban. Rincuhun ia ngayaki erta-erta siman tadingenken. Erbintuas ia ndarami erta-erta doni enda.
Padahal erta-erta donenda labo banci pagi ibaba adi kita ngonadingkan donenda. Sue ras ikatakan ibas Mazmur 40 siwa ayat 10 pitu. Maka erta-erta te pagi sipupulun gundare ibas donenda ay sada kalpe lao banci si baba. Tapi bagi katandai tetap ibas kinata kegluhan kita lebih mengayak karena erta-erta donenda asangken erta-erta surga. Regan siakap ada secara nilai rohani, regan siakap barang sila meherga asangken barang si meherga. Maka nina ibas lik judul denden karo nina oh andiko alena regan kedep asangken beras nina. Situhuna adi sida lah mungkin banci regan kedep asangken beras. Kedep mungkin banci katakan barang lau berharga, barang si ipakaikan guna pangan entah pe nakan rubia-rubia ngenca. Lo banci pan manusia, lo banci jadi pergegeman manusia. Tapi beras enda banci artina salah sada, rebahan artina manusia megegeh, banci jadi pertumbuhan manusia. Tapi ibas denendai nina maka ngorgan kedep asangken beras engkai. Kita kan ibas perlahan keguluhan manusia barang-barang silabo artina ergunan dae ibas kerajaan surga pagi enggo jadi utama di tengah-tengah keguluhan ta. Sedangkan erta surga dae si arus si miliki krina kita setun tapi krina kita jelma adinggo seh pagi paksana kita ndai di bata lasi utamakan maka enda kuakap jadi persingat mulihi man banta krina setun. Memang enggo gedang perdalan keglunta enggo melalakal pengalaman-pengalaman ta, tapi ibas pengalaman-pengalaman ta sebagai usur denga kita talu. Ngorgan siaka bertarta si harus itadingkan pagi tengah-tengah donenda asangkan erta-erta surga si jadi asamta pagi si dalanna artina kita ndakkan keserehan ke malam ate i surga adi si baba erta maka jadi penungkunan ban banta setun ugang ibas peralan keglunta sih pak sana gundari. Apakah dengar kita tetap erbintuas ndarami erta donenda atau enggo si baleng-balengna maka harus kepaikin kita erbintuas ndarami erta-erta surga. Kaikin erta-erta surga erta-erta surga erta-erta singenate di bata perbahan-perbahan si muli kini teken si paguh. Uga kita setia ngikutkan Tuhan segedang-gedang kegluhunta. Uga kita ngendesen kena perben-perben kegluhunta mandi bata. Lanai kita pengendes man artina gegeh-gegeh kebayakan silid ibas donida. Nggo siteh apa si harus dipilih, apa si harus diutamakan. Memang erta doni perlu. Guna artina menunjang kegluhunta. Tapi si utama mekap erta surga. Pendilo di bata keglunta, keren di bata dahi kita lasit tendigan. Sepe labanci nentu kenca, sepe lamati metesa selain di bata sendiri. Maka adik kapndu iya reh sangana kita lar sikap, sangana kita erbintua sendarami erta donge. Ugame kak ndu jadina enda jadi man ukuran man banta krina setun ula pagi artina tarum ngayak-ngayaki erta donenda nggo tading siban erta surga tarum ngayak-ngayaki siman tadingenken nggo tading siman ayaken i tengah-tengah kegrunta enda adi sempat bagai
pasti terjadi penyesalan di tengah-tengah kegerunta. Maka ibas wari sendah senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. I persingeti kita mulihi. I pegegehi kita mulihi. Ulanai si bandergan kedep asangken beras. Ulanai si nomor sadaken si labo utama di tengah-tengah kegerunta. Tapi si utamakanlah artinya si utama kerajaan surga, erta surga, sila banci panget-nget, sila banci tembesin, sila banci tako pinangko, enda mengharus si pepulung, enda mengasam ta pagi, enda meluah ta pagi dahi di bata, maka pasu-pasue ibrei kena simpar ku tengah-tengah kegelunta. Pendes kita mandi bata, maka yang berikan gegeh man banta krina setun. Mari ras kita toto. Bujur iseken kami man bandu o Tuhan di bata. Ngobanci ibagikan kami katandu. Uga sikap kami ibas ndarami erta-erta doni enda. Kais harus iutamakan kami. Arah kata dundai makai persingeti kami krina setun. Gelah kami pe amina gianggo melang peralang kegung kami. Kami pe persingeti mulihi. Gelah kami ndarami erta-erta surga. Guna pagiluah kami ndahi Tuhan. Guna jadi pergegeh kami di tengah-tengah dunia. Labo kami mengutamakan erta-erta doni si banci ipan nget-nget, si banci tembesin, ras si banci itangko pinangko. Sampati kami Tuhan gelah ngasuk kami dalankan katandu di tengah-tengah kegung kami. Amin. Salam setun. Jumpa kita ibas kesempatan sireh. Sehat kita krina. Tetap kita setia. Dalam kesempatan si berikan di bata man banta. Haleluya. Amin.